Yuk. Ya, buat teman-teman jangan lupa ya di subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman. Ya teman-teman jangan lupa ya aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan aktifkan loncengnya. Lanjut. Ya gantian yuk. Special performed by Febri XDR Remix. Gimana? Lanjut.
performed by Febri XDR Remix. Gimana? Lanjut. Gimana? Lanjut. Iya, buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya ya, dan jangan lupa di like. Oke teman-teman, ini adalah badut Squid Game. Halo dadah badut Squid Game. Badut Squid Game, datang dong, deketan lagi. Dadah badut Squid Game. Badutnya cantik ya guys. Gimana? Lanjut. Halo teman-teman, lihat tuh di depan kita. Itu adalah badut Doraemon. Badut Doraemonnya lucu sekali ya. Halo badut Doraemon. Buat teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, lanjut goyang badut Doraemon. Special performed by Febri XDR Remix. Gimana? Lanjut.
Halo badut Doraemon dan badut Boboiboy. Buat teman-teman jangan lupa ya di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Yang nonton 1.500. Gimana? Lanjut. Special performed by DBXDR Remix. Gimana? Lanjut. Hai badut, apa kabar? Wah, ada badut Upin. Lanjut. Mana nih badut Boboiboy? Hai boy. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini adalah badut Squid Game. Badut Doraemon. Mari ke sini badut Doraemon. Iya tuh, lihat badut Doraemon menunjukkan angka nomor 2. Wah, kayaknya nih mendukung sebelah nih teman-teman. Wah, kalau gitu kita ganti ya teman-teman. Badut Boboiboy.
Masuk badut boboiboy. Wah, ini dia nih. Joget gemoy ini, joget gemoy. Tarik badut boboiboy. Iya, buat teman-teman, jangan lupa ya di subscribe dan jangan lupa diaktifkan loncengnya teman-teman. Halo teman-teman, kita udahan dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, dan diaktifkan loncengnya teman-teman. Dadah badut, dadah. Sampai berjumpa kembali di Ondel-Ondel Betawi. Special